Assalamu alaikum watukufu mdungi matangazo ya RTS haruma ziara ya mhuwahe daula yandilianizo harumai masiwa nzuani na mwali ya huwainu madhamana warihwa ya jukumu ya humwanune korona hadaraja ya masiwa yanu wafanyilie raisi uvenufu jumwe daraja owadeuliyo harumai masiwanu na harumai ziara za hazi za raisi harambushiwa ne mbwana ilo ne matabibu wa masiwa ya utaha wazime hatu ile dujalavili linu la COVID-19 ikawa harumai mezimili zaidi ya wandumengo mirandaru wazingara no mwade no wapa dingo dunia tiwa shashi Badria Saidomar na Salim Zarkashi wakahadhir. Ziara za mhuwahe daula azali asumani hunzuani zika shabaha idhamana wahili kungumanyuliwa nao nuwade wa korona Dr. Ansifudin haonesa idaraja uwade ulio nana inamna ikaongwa endeleao nezi hazi harmoe mahadisi haonesa uka ngepasa wazidishe outundi ili ukadimia uwade ihonzuani uwade kauturansi utangaya hauka uwakazi kwa tusaidia umwanonele bungu elesi walanzuani ngali wazao wandu 26 wahafa rangundo mwando wa uwade wandu majana marandaru na shenda wazingaro rangu uwade waandisa na majana mane na mingo mitano na watano wabono Mudibo vulnérable de confiance population austria mana epidemie kaka epidemie to bent epidemie ya nyambo nyengi nyambo na ari nyengi zilio harma epidemie zongolo donc le recherche ngale mana namnenchi nutritional tali lo laisser chinde que va manger la communauté bien que le haut en tout cas des avancées communauté aussi le en tout cas be kazi yavo lazima réaliser communauté ou ilo manimja kama de professeur digitalité ama district ya betimpa kama mtali mwadi mpaka samba au mpaka bambao maana ntongo isirisizaunga iho mwali mndungu hesi ya ukazi nongozi rengwa haundu na zinu jitihadi za huwa kazi nana ya makungumanyo ya shughuli hana ono mwano ono wade unu mengoni mazi hazi zifanyishi hao do utunda hawinji o mahalani hulo tuhuma nana omhoso emalahu emakatiriza mbao yanu elibavula jando na nyumashua yatini wa urahafu nana malaho menji ya homji wa fomboni outundi wa huwa wade wali yoho malahoni nguo wajib huno mwali izilo nziro mwali dabiaka emisafara bahari nikaitura ufanyishiha ndongo ikao ngepasao zikena utundi wa mvu era iswa hidaula hashukuria owandu ikao ngwa shughuli hao no mwana no wade unu hamandi matabibu ezembawa za hifadhi nana emaulamao azali asumani hata hao utundi wa wandu walo nao wade uzidi ufanyishiha Monano wa mbadiliano fikra utilanzia nini idara ya bavu ya hesuya hadaraja helesiwa la mwali emadhumoni ndo hashirisha emamera ne maprefe wa helesiwa linu jumo mrengo hamihono miilizi azma za ujadidisha zihadhari za ujihifadhi no mtambaliyo wa COVID-19 Stawia Zakaria ngorniko melezo zaidi madhumuni de wahashirisha emamera na emaprefe ulawana na izanzma za hetiwa na emadhoma na waisiha zingia wa harma umwano na mtambalio wa uwade wa COVID-19 hanzma ya chini wa shihuno na izimbawa za hifadhi wakati wa vasanga sina udziro wa ukaya ezevedeti zinjiao vitina ukontrolewa vitina huzijua hizo katsuru alia heri harumashesi wa shamwali aisho iwaongwa njiao watie uwade yaweka mzimange mwade ngunjo haruma famia wangondo ya utambaza donc kurka utaha rifanyazi na sinao mananga mjoka karna ushinda haina plage himisema gendarme na ma military na ma police sha yemaraya warisaidi wakara haka bati mrulo tayari yafe au haina mru na elewe keze ngozinu zinza hayeche wasia wawili lazima niambie maraya wa mwali doka waelewe ka msaada wa johuri beililia dikawa ono mrurendo nai warijuza hiyo ndizo lazima ulawana na imamera umwano wa ilibungula coronavirus harma ishisiwa ngemengoni mwezi juhudi zao wapo basi huno lazima reveye ata zinongo sijeza regea namna zaka ne kama zangu bomro atsahao adevie ishara arivingie bibilino jerili uwe huno mndu asimzihe mndu asidzihe mndu na venue ili rishinde rejehifadhi harma mkenzi watangazaji wakawatashiwa na muhafidhi wa ishisiwa asirindia harma ustehi zanzma za ujihifadhi maneno denzia njema ya ushinda wandu wazime hatu uwadeunu kalisha uhira iwandu wonti wajadidishe utunda umgio na umlao wa izivedeti harma imitsanga yonti anzma ya ushinda wandu wazime hatu uwadeunu
Makazi ya fanya utundi mndu ya jueka katina le bungula he corona ya bulwa ya Jumainu ni la meri ya Moroni harmale jumba la utamaduni la homra wa bajanani tartibu ya urambushiwa ne ujihundo ne le bungu ili ya shinde ya jihufie na tasi haukufia wasaya. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wa Kahadir maelezo wazima na Armia Abdu Simba. Zitanabahilwa ya ukaya lebungula he coronavirus ngilo hawinji harma omji waezi inudemana ila meri ya Moroni hausharikia na nila pitali ya Mbweni wabua rangu lile trasi la Jumainu jumba la uruhusu owanru wendeleye na utundi wabure ili haini mndu ya jue idaraja ya heswi hayaloniyo ili ya jonhonda na nele zihiro la lazimu riono e direction heswiha rione direction he pemi rikubaliana uka ri towembabe le fijo lilo hula pemi rijeribu e centre ya depistage hunu bajanani ili rishinde rikurubishe utundi waho wade unu harumwe maranya inu staff ya hula pemi ndia jahu ne madoktera na wala pia abo uo ndo ajujua za ufanya asho muhimu riwane kabula ili wa maranya waveze haraka wajewa do jangalia raha wejazidi nongonziro ze ansmazinu ngazishukuriwa ono wakazi hawo yaka genika ufurswa wakazi wanu uangaliwa hanamna njema ngashukuria o wenye initiative yenu ranguye meri huja e service de santé onakaya e situation traverse ngionziro kabisa no uziro lone maranya abonge kabidi wakurubie maranya maranya watikurubie service de santé shay santé no ikurubie maranya abonge ili ujihifadhi na uhifadhi wanadamu ibidi haina mri ya jifanye test ya jione eheli alio ili ajihifadhi ya hifadhi no wasate oliho o wakazi ngwaona ouhara wa ujitekeleza harma ilopitali ya Samba zinu ngazjuka shwabaha hosonimwa o wakazi wadojitekeleza hawinji yehika zidungi ya hendelea Mashababi wa humra wa Sanfil endelea na hazi za utobrahafu harumwe malaho ne maluka jihundrao harumo mrao nune hazinu ngejo endelea atansi hundaru hatafsiri ya utini ya baho ya COVID-19 ikawa le dujalabililinu ngalishangazao kabisa ulihondi na mnaze nongozi jirio. Nurdin Said ne mapicha ya Salim Walira Tiraka. Wanruwane ndo wava ya zensananza za humra ya wa Sanfil ili uhosa emalaho ne maluka ya jihundrao. Mhoso wa wana na lebungu la he corona. Holiho mraya wa Sanfili wa utsanganya wanruwenji hema lukambali na mbali ya teshelea tibahi wa raya yeshindo ihu shamoroni volovolo wakazi wa mraya unu sinimo wastwa wa hele chama la Sanfil Solidarite watiyanka bwambonzi ili ujihifadhi nele bungu la he corona nao wahundu oshangirizi wazana wa hela meri ya Moroni rizingiziwa ni jamaa pia hunu anundu bana balo jamaa abongeri wonuka ya kairi ribezeri la muheri jihifadhi rikazane ana ushinda jihifadhi kamili karna ushinda donc rikazane au towae ze mikrobi malahoni donc richanganyia bazima riono walona izombo rijerite ze chlore yani ridesinfecte malaho ni mahala wandu wako kanchi ili rijihifadhi mbavi ezana rumia orenero la meri ka armahaina mjinga wa meri donc meri nkuu ya Moroni ruambia hadisi bao wazankulia warinikezana nane malala walomoni zihazizaho mhoso emalaho ne maluka ya jihundrao harima umra ya wasanfil ili ujihifadhi uno wade wa corona nga ujore nga nsihundaru yamfumbili kabil le chama la Sanfil Solidarite wadzimano wakazi wa umra ya wasanfil ngwa johenda na uvea umra ya wadzimane shindo shavolovolo na ongo alalikao hena mrujo shinda ya renge funvu harima zihazizo Fikra inuiyo ya humhifadhi wa wakazi ne corona barnamaji za utaurahafu yeshindo shafumboni mjiwaezi wa helisiwa la mwali zendelea ya huwainu tartibu ya uhifadhi zaidi wa wakazi wa jihundrao harumwe shindo shino na mtangayo wa COVID-19 stawia Zakaria ngurninkomelezo zaidi. Imadhamana ya ishisiwa ilikungumanyo la jumi ya madaula la maendeleo sonipnid bewajawa AND, gendarmerie na ikozep hamsharikiano na ikroasan roji ya komoro wade na utianziani barnamaji ya utiaurahafu harma ibazari ya fumbuni.
hauharamiwa mali na lukungumanyo la uhifadhi maranya CVMCC madhumuni de wana na mtambali wa wadi wa coronavirus harmaishisiwa. Étape 1 ikade wasi u distribuer les machines jotsenge sa endroit désinfecté immédiatement le camil babon pla be ikade wasi appuyer accompagne justement i chlore harmaiswa shamali atari désinfecter mali njobenza ni hambia association kamba wafanye rapidité parce que wade hulio kausi au karongo mbari rishuku rika niveau 8 wajana mono nger 11 là déjà yonongia ushinda umarusa association ikawa bola machine zino wajitekeleze harumai direction ya coordination des volontaires coopéra warenge dala wandwa désinfecter parce que le gratuit ulawana na iwandu wa hazi wa kozep umchie urahafu harma imiji na imira mbalinambali ngeimengoni maizimbwa na zao ile wana na wade wa coronavirus. Sikaruna na karfanya barnamaji ya kufaparana na zi associations za miji kufanya mahadisi ya udesinfecte imiji na imira na zikartie babuzo hazizo kazazi ya topara leo kizibabu na kanda desinfecte bazari bima ingia mijini pia msopara mbazi associations zo gezimwejana lidaho la sécurité civile wanu wandao mbio na desinfecte imira na zikartie na place publique. Umhoso na mchie malalao harma mabangeni na zinyumba harma miji ngeimengoni maizibarna majizao za chilwanziani harma umwano na wadeunu zatanabahilwa deuka kabusa tamhu za jimoja ajitekeleza harma izihazi za uche warahafu zino hawakatika ozrongo la skunraru kabla zofanyishiha. Hobaki harmalisi wala mwali ndio nesauka kungumanyo la wanane corona la homra wa moni mwa mji Fomboni liondana na msaada wa zana za ujihifadhi na mweneo wa wadi na msaada wangu wa Faransa warali wao ni chama la mbao AFC DAM Zaria Madikasim na mapicha ya chama Medelamen. Zino zana za ujihifadhi malalao ni na maski za shutwabibu za ujausaidia harma wakati uno wadi yonti malaho ya mwani mwamji atawaswili mjawashi wandi na upara msanda uno ili washinde wajihifadhi na wade uno na wao no afdhal watowe hahandani dezmaski haulindili ya waparizana zangina wazengeze harmaizwi kao dizabaki rihini hau washalia marahaba wa Faransa wadio ho wasaidiao shisi wa shamali hauta hawa wane na wade uno ulio harmai msiba kwasi Irumbosheliani marahaba na zijitihadi zanyu ivukamalisha shisi washanyu. Wakazi wa mraunu wajibi wanayazima ino na waungu wa shukuria wazijuhudi zifanyuao na wandu wa mali wa ishuho Faransa. Shia marahaba na ushukuria wandolio na jitihadi rawalio ndani hono na hususan walio mwaze jitihadi wafanyao hausaidia umma igeruane na uwade hono. Mwezimungu wa uto wano hule inshallah. Mtu marahaba wana watu mulio Faransa huo mwarnahano na maradhiano Mwezimungu atobtoliayo uribeleshe zamana na manufaka Mungu wabenze bila silizikashine za wali Mungu ausekwe kama Mungu wabenze wende bahari ya damu kama Mungu wabenze mtirdongo onana insha Allah taala hata nizikashine zino zisaidia wale ino timara ya handani wa mwali wa ishuho Faransa wasaidia wa imaranya harmwa wakati uno blio wade wa COVID lauka na udziro waka wende na ushashiha huno mwali ama ujadidisha zangazi mange muhimu ili wandu wazime hatu wade uno. Ngandi leo ni taarifa habari beshe mikabala ikaola hiki wandu wenjiba la nema dhamana wa hensi hauhifadhi maraia na mtambali wa haraka wa COVID-19 ama hata mpakadaba habandu za maraia kwa tutanabahi ubziro ni hatwari ilio harmale dujalabili ilaho wade unu umstehi zi azma za bjihifadhi ngaziwani hao haubziro mfano wahum ni kano panza la metira. Salima Ahmada hende na mtasi habari. Wakati usausongo umstehilwa waheze hadhari za ujihifadhi ino do namna nzima ya ushinda wandu wa wali no wade wahe coronavirus amma izuratanabahi zendongozinu ngizo hule na ustehilwa homozindoni haruma ze agence mbalinambali nano haruma ya mabangwe ngari honda nao na wandu ikao ngwaba yao ya mashishio hamawo wade kautiba nutiju hawakati ikao haina usiku wandu wafarikia nao ni dunia ho wade unu baishe wakati wakazi ngwastehiyo umkazo sheibambua ama umbanole panza wa metra nzima zinu kastushinda za stehilwa yembwana ya uwana nele duja la vili la howade wahe coronavirus
kaiti nyangu habo yaka uwakazi kwa tushinda warenga ze dhamana zao haujihifadhi ili ukadimia uwadeunu ye matwabibu nano wasaidizi hosoni matwabibu kwa turanti uhashirisha uwakazi jula ho uwadeunu hauka yembwana kaiti nyangu yeba uwakatiko jaja hosoni muwakazi wa urenga ze dhamana zao ili uwana no uwadeunu. Haunjia harmonva wa msomo uhusu mitihani ya mwisho ya mwaha ya mudiri wa Onek Abdali Abdalla hajitamka ili uonesa zefaliki walonizo za uruhusu ya mitihani ifanyishie shawajau omwaha utibire mweu narumushili. Ngombili ufanjwa he msomo lukando kufanyisha wila tawa ndua evite ila ane blanche ya sadu ukayake mitihani ngefanyishia hao mtihani ukemzima harumenti kamili mwali wa ziyahale utasuma hata mzwani nanga zijawa wa sombavi Yabango nisoka nzwana ngazi jarmwe barnamaji ngo usoni. Shaize mbio za hatu lokai karwasu ili ukaingareje zao apungo jukawa lazima mtihani uke mzima. Nonko hiyo hazi ukafanyishia. Wanu sisi hunu sisi ngari pangao na urekebesha ina mnafanyisa mitihani. Changawo daraja nyindo jina ya utaalamu ikawa wao ndo kwenda wavimi. Wajokai vanwe barnamaji ya nisanda vavi wasulinda vavi. Yedo kwamba de inspection generale. Donc yanga mshirawa hama haja na katanda kwa wazia katanda kwa urejei wafanya hazi ya uvima wajuka vanu programa fenshwanda hivi ili ilifanya namna ya ukaya ya mitihani ibaze harume programu ya somisiwa ya makatianu muwadi wa kanseri ngwendo na renga mvu wansiju na ulawana na Dr. Halifa Yusuf wadi wa kanseri wo hujahana mnazinji hautaharike na maelezo zaidi na rumushilie harmunvaun wadi wa kanseri wangarjua ukaya nguona namna mbili wona namna ikawo wojo ukaya bumba ikawo le bumba lojo kala kifami manindi yoramba onga kwa facteur génétique shau husuye kanseri ya mrumshe wandu waja wa hundu ukaya ngabo kanseri kawo izinji hususan de zingaraushe hitwa shahedeza rambo cancer du col de l'utérus ngabo papillomavirus ikawo nge participeo papillomavirus yo virus ikawo yo jo udanganya yeziungo hata mndujo heya mnademba landiyo mndujo kanekope landiyo ani ihana papillomavirus ihana tipu zinji shaye tipu koyo dozi ngaraha kuelezayo ngabo tipu ikawo ngabo sushundar ngabo yahamba herpes 18 ngabo na 16 afikiri bana ne 17 yo tsongeza wadi wa cancer alafu yo de facteur ya handani ikawo yo keti genetique sha yo virus ala bonze sha o winjini mathalan de cancer ya helebele yo winjini wa hayo yo joka wa kifami ani lobumba donc eze cancer za dunga yabo ngazi jao handongo zinji ngazi jao ha mluna hii ani mduka tsula shaula shiko equilibre gashi jao homdanganyi ho wa hoblanga ngabo zindu zinji zilo harumulanga abahandu wazirumiyawo halafuzo jo tsongeza ze bade hizo na sikarziji wajau Dr. Halifa Yusuf ngoneso namna ya lazimu mndu yajibalie haujebu sano wade unu wa kanser amara ya saya narmushili ojebu sano wade unu nganzono ngozinji sha umwinjini hazo nganzo heni mndu yarenge idhamanaha nano jitunda mathalani ikarso ambaye cancer ya helezayo ngabo zi analysis fanshi hao na kabla mro hazijua ukaya ndushinda waono na kabla ukawa de unuye papillomavirus yo kaanzi mpaka ibiti maha kumeranzi ngeuzi ngorono wade donc ikahu shindi ngofanye froti ya haho tous les 3 ans ikisuku jondo anza bandise mnandongo kabula wanwe wani yonde mana mbo dépistage précoce mrao ni na kabula muhimu ndo kaya hususan hizo ndo atushinda de shahula mndu yaziye alcohol mndu yatawe womsi mndu yatawe uneneva mndu yafanye sport halafu mndu yake karibu ni tabibu haufanya zinu za mbo dépistage précoce
Mvasa yawa he taarifa habari le shirika la uagiza ntoho le daraja helesiwa la Nzuani ngilo na fakturi zinji la tushindo zitekeleza ihoporo ya mtamundu zino zisababisha ya huwainu mabeni mararu ya jaza ntohole ya zilo akajajua uroha ihoporo ya mtamundu Nzuani. Felistina Raza Fiswa mahafiala wina Abu Hamid Ashrafi wendena utasi habari. Makamio ya niachi hanaimidzo tasawari ya hasibu na bandhi za suku ivo ya lawe moni mwa bandari. Hulawana na fakturi kazalivwa dezazia magariani atampaka ilshirika la Onikori lrahatse lideni lao. Mbeli malshirika lishuhuli hanao na zahazi za bandari. Mori delfu vulrengwao na madokera kila konteneri holiho na isharia. Hulawana na protokoli haifanya na madokeri wapori ya mtambi ikao protokoliyo renetaru wafikiana wasina madokeri wao amba zihazi wasifanya motona zo konteneri wasibila konteneri ya 20 pieds bavo wasibila konteneri za 40 pieds konteneri ya 20 pieds wao renge wa 5000 yani wa 5000 ukamba nono welibe harmo societe hunulinde inde hazile waifanya wale 5 milioni na mwelo efeti 5 milioni kestrengo client si datozi pesa zini awonta ngomba Onikori leona akasha babo ana problemu ila jifunga. Makamio marariani yatia nanga harmo bandari kila ukuwa hisha yasange na lamanda zangina zingiao harmo alshirika lishughuli hanao na ibandari ya Msamdu.